Emma Wakwaba eba Big 2 TV so ahwefo ene atifo yekoso adamu ase se mo timo adaje ene mo bere nyina ene mo data mo sei no ewo Big 2 ye nche na ye hu yadamu ase ebekoso adamu ase efise muni ho a yeni ho ahwefo ene nso eye da foforo de wuhuni eye dwumadie bi a ekoso efa Director 1 a friend Frank Fifi Gharbin afi etwa mu no etete se o yare wuo bi bo no na onyankopon adaroma onyankwa anuanom ne adofo bi adunu ko hunu doctor a oyedunsini me kire traditional herbalist a friend Dr. Koduah ma osano yare oni nananom ekasai na odi nubna eni haban eni odomankoma nsuo a oboye ya ena odinam so a asa yenua berima Frank Fifi Gharbin yare a ama sebre Director 1 watumi asori agina ne nan so bio nti ene de muhunu eye nuanom ne adofo a eka na ho ede aseda piesie ekoma nananom eni Dr. Koduah a onyankopon twedi ampon Kwame basayi adom enam no so esa yenua berima Frank Fifi yare nti ene eyaseda ene nuanom stars movie stars ni bloggers a ewo Ghana ha ni Kumasi ni titiriu ni Kumasi eye na dom eye no mwa kuja no nti mfuni a wohwe eye de ekoso ewo Dr. Koduah ni Herbal Center ho nti yaso ne tie yenuanom ensem a omukan de Director Fifi Gharbin no ankasa okan fa ne yare no ho ese wio ye no okonfo anum ono ene fa yare ohaw ne abenidie ni nyina mu nti mma yentie de ono nso ekafa ne yare ho ene na yare sa ho Director radio said ye ankasa enim no bosume kakra twem no ya nya na nsie hu se na wo ho fa o yare na nyankopon adaroma ye na Koduah Herbal Center wasa wo yare esi doctor na sorry director na ya be piem e wo ase no no asembe na wo kan e de attrado fo ade a na Koduah e de ayama eni nkan no me de aseda be ma otwedi ampon nyankopon ese orana aseda nyina eye ne dia na me se nyankopon so wo anamsifo e wa asase so a omo so na ode omo sini na mu se bebia ni a omo so nhwe na omo moa enipa wo ayi asase so enti no me wi a na me de aseda so ma nananom be se bebia no se nananom so amama enye yi fi so omo so omo ye adwuma fa enipa mu na ntina afi aseda na asan aba Dr. Koduah Herbal Center ayawo etimatim masi na aseda no kese no so akwa ma omo so Doctor na yenya na enkomani de be tuhwe bebre na menya mentie se eye industry no eye wo bi cramp na eto wadu ese bebre se wone eye ye papa de legend ejako na enya beef no ntie nam so ma wono mpo na eye wo sa director no kwebe no well any kind no ma many kind and refute saa asem no se eye menua panyini ejako na ebia ye mesa na se bia mene no beef a ye wonti na akofa saa de no ba da bi eye jako ye menua panyini eprekope opemasem pa na mom asem na aba what I say eye industrial beef na inda akwase the stone boy ne shatawale omo nyomo ye beef kakra ya esa the same time me ne enya but jako nyo bia sebe esumwo ne trim and I said the jako I know say bonne wo ne trim match the sense beef kakra wo ne obi anya ntina sebe o de ne kwa adu so na bisa for all you know e betima ye obi ko nam chen bia wa adwene kra anya den eni ne so ntina yara me tai chechim se adwuma bia no insensem wom wa ho we say industry sometimes we make call a location. One call location
artists now o ba ho especially upcoming actresses ono kwa na won fa wani emu no on obetime twa bia first day second day onya bi ntwa na adwene se bia o ma ne bi ntwa ana wotan no wahu enti wo se wani bone ko otimi de nani hwa wo in a way bi wacha se ana otimi ye obi bi wo sunsun a wan hwa na wo de wani kwa kobu a bigger artist enso na nkɔhwe krampo na ɛyɛ nyɛ ɔno nti no agya ko asɛm no deɛ enti sa ba kokora do sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ mene no ɛwɔ beef bet 10 years ni but ɛnyɛ agya ko na me ba nso yɛ mo bi adin sɛ ɛyɛ agya ko but obviously no possible sɛ nipa kɔ no ofree industry no mu na ɛna ɛyɛ sa but say it could be sometimes ya said do ni sandia oso entakrache so hu enti no wo industry may be awoji abudin kakra o akwaje best director in Ghana akwaje call UK akwaje best director in Africa on Ghana movie awards waja to aso mienu kuma wuru waja to aso be miensa hu e bia wa yesini bi sini no ahete say obviously no you will get enemies enti no say one tread cautiously ubeti obi na so ketuwa bi say wan hyeda kora o but ohu ahinti wose akwa na otia me na so wate aso so bia na wan hyeda se utia na so but wotia na so no nko a ohu ye na hene de nti we no anya me nko na we ebetimi ato me betimi ato obi awo industry bia mu enya film industry nko a mo amaduma mo TV industry football industry ye ti bebre say ko fo to tonko fo aduro ne sa ne ma no nti no person ya de be share a specific person say ya asumesi and say ya asumesi nemum information no che say nipa ko no industry but em say me hu na e na hikwa but me nya ne bone we say obviously no ya kan say my nya ne bone de a nka mentimi nanti na say my yo bi bone de a nya de aka metimi nanti ti metimi nanti de na e che say obviously no nipa ko no me hu na e na hikwa. Okay, director. Now, we the entire Kramenya in TSA. I the legend Ejako. Yeah. Panic show. I'm assembly Nasam. Director, I am no crana. And yes, sir, who say Ghana for your problem back and say, say, Ubinyasem. Na say, or catching say, oh, I'm sorry, and I say, be a semno, yen chasun to part a year. Me feel say ehun hia anase bia emwa emfa bibia manti menua me paacha wa Ghana for no judgmental to the sense once wa pacho no kwa na say udifo anase wa jatum say wa ye nipa no bone aten say menua panyine no wantwi bi na ebaaye na mente me ho ase bi na eba ono sisi me sisi what you say me fan say nke ye abrochi a anase Nigeria ebianka de a director ne kano and ko bia beji atum but yeah part of Ghana ha no the actor no e beka no and na amanfo mum eden e support enti no o twia na watwe ne sen enti mia no mehu se entokwa na yakon no ehu hia enti mia me free me pem and na mapa ne che se me ye ne bone a on fan cheme say even on na ye me bone kra na me yakwara enti no me pa ne che se me metia ne nan so ana ye adwuma na kasakasa bi ba ya adwuma de edan a adwuma de o ya kasakasa ebeden ebebem na kasakasa nso ba no nche se momfa adwuma nu masem no emra bonten na ntokwa we si ye nche na as a professional film maker as a professional film director me tena asia na me dwene ho na me so ntokwa ya ye kwen emwa industry no emfa mpuntu bi ama enti no na nkofo kra science so ejagum na ye say ejako say and the chance say from Gharbin say enti every kwana enti santi da bia me hu ejako na me buafu ono so hu me no no so wa buafu enti me hu say okay me akwara enti ba bia edro no menya dan me mpa na cho na asem me mpa na cho na asem fa na asem nya dan enko but ukọ Ghana web ni ade bi say obi timi ba ho no wa bedi matam ya ai kwasia kwasia mpani nya me na atua wo ka na am say ekomodew tina wo kwakopa na chew say be ya wo benya adwuma but sabe 10 years nya me na jako nya adwuma no me ye madwuma so acha say me didi kakra anya yare ene ba ya ma me ka edem kakra me ye madwuma me ye okay na mum
only obinya kasa. Yes, he who makes peace is wise. He who makes peace is wise. Nti me am me make peace. But no say Ghana for being famine to 10 krom say me pa na che nti na no say me difo. Watch as no say bia me difo anase ma yesi anase ma ye ne bonne anase watch as nti no saa de kakra no na e ha me. Ghana for bi emma sabi obi ni obi nya asem a nipa no nya the heart ne say obeka oh me nia me pa chaw yenya maninka yenim kan because the moment abeka say me pa chaw pe no no say wo different wo be say ni obi etu na no e dey go so but me ena me say asem say me na me de bi mu say me na me di fo say jako de bi mu say jako ene di fo me de me jai amanaka nti no me fa ne say me na me di fo nti me pa na chaw we ya attempted it. That's it. Okay, director, you ya sorted on it a jaco as a marine. Director, me Osha Sade we are. Yes, in the chamber, our baby, a Dutonia Bibia. It's in coming when he sent Kaudo who echo share baby and I say, would do who Johnny, Ebia, Kobianca, Ebianca. This one mutu you crank. Ebianca. No, say, Obiane, ni believe. Any Obiane entity, I de air day. A man, what is what I say, me say no. I was at a team in a Presbyterian way. What I say, and one I made the medinum me we as do say my backside kakra. You say a show busy there. You man backside the kakra, ya bemutin, intino. Me no be as said me pet and nancy. And I meso crano, and never be say na me say obi betimi ato aduro ama nya won sa ne man na say which ma kutia bi so no me obi a me nye obi a me genie medisa oh until say to me nti no I think say we no eye opener bie mani ama say ya ne ma ekoso industry no me tete bi bat e bin to me nti no obi sa meka so enya no kre nti we no bie mani to a lot of things nti no maybe from now no I'll be extra careful. Okay. Yeah. Okay. Director, we dey yakopan ye waduma wetimi asori agina ona aso biem no. You expect more in free ho. E fa sene adwuma. Who say no. So obi e fall na or rise here. Or rise say jata. So and now who say me bomb me home me say the Lion of Kumawood. Director 1, the Lion of Kumawood. It is the Lion of Kumawood. The lion no falling down. Say na lion asori na there. Or ba is coming like a wounded lion. People should expect movies and TV series. I may say, be that from me. Okay. So they should expect something never done before, never seen before from Frank Fifi Gharbin. Okay, director. I said, "Ben Abeka a year o ma wa direct o mu sinitra for no fancy na." The American yan say, "Obi anya very careful in life." What I say na. Adwuma bia wo ye no bamodian se wo betimi abo ho ban kakra se nyamesom na wo soma som ne ye wacha se baabi nso na wo be fa ne ye na bibia timi possible you know in the world after na me say e wi aso na ho kwa first no me fa ne say the world is the world wacha se I'm a realist ntino me nyi nyema bi ndi. But I think say we know I'm a man who say yeah we are seeing especially film industry no and na hokwa nti no utu wanamo na watu wanamo yi say the ebeya the atumi ebi ento na afen so no aseda ekese pa no so no me de bema Dr. Koduah Herbal Center ewo etimatim masi ewo kumasi ya no say ebia obi bi na ebubu agu ho said na mebubu agu ya I just say ya tam me say ya stroke ne diabetes ne sa hypertension ne syphilis ne gonorrhea ne yare bia because dam ne ade nyina no o the bad Dr. Koduah Herbal Center wo etimeti masia say unnim hakwa na o frɛ me a me number 0244 213 782. Director says this will be mommy. 0244 213 782. O frame me
bia doctor will be ano metimi achew by a montan e hosapo mo ma montan free okay and I see the brain director to say me so bakai to be honest with you ya dey ba you know na ya tense bebre okọ hospital ka wa bo enya asa Koduah so na me tell say ka wa bo enya asa Koduah so ne hu bebia na ya ni free obedru Koduah Herbal Center and I say when you 5 months 5 months then they say what yes is keep and did you did no you make what I say I mean I don't know yeah the force the form support to yeah so na say mama support so no omo form was that bla we here wa bre oboka because this the jotre nyina akɔhye yeah because enko na hia de ne mom no obe hia your support in the more. Okay. Me who movie industry in much of her. I don't want to clean. I don't want to see. You now share. YouTube there be image na so you kwada na ya wa there be am boss. Me boss say no seriously more. And then enche bia na that one crew ya nka ye kunu. This Sinibia friend Tete Kwashi. Yeah. Yes, a very powerful movie and should be it is the same idea. Okay, now go ya demand director to me as regional na so be mu. Enti we expect more every director and our fans expect more every director. Yeah, fans are expecting more because more contracts beba. Ama ya juma ma se de be ya they gonna for free something na. Okay. It's something na be catch our fans. Oh, the fans they miss say omom go so omom pay fam my. Na enye better because adwuma nipa ba ko mienu mi nsa hia bia no challenges wo and na challenges also so ka hu say ense bebre na besisi enti de esi bia no ye fast dem otwedi ampo ye mo o mo nkoso amom pai okay but I was bebre yo it's our directors me John and Nancy and then our fans expecting more every director. Oh yeah. I want to say me travel most of our outside country. Now say me go Koduah. Me go Koduah. No look at a soldier phone guide me. I can show you pictures. Okay. A soldier phone guide me. It's that just a woman we na here a sombo. Udu baby a no guide you. Baby a uko be a guide you. A soldier phone guide me na me na mo na you na say hey. Me na me and almost abo wa yosidi and na wa yo na one for bobo ama ohu de me chere intimate bisa adwuma we sombo na de ba kwa make twa to cry creative arts industry no creative arts industry no they should be up and doing seven produce or kubante or oni industry no e de be pa no ba no wo ye fa industry no they make what you say. Oko kasesia is ichakota kotobom. Mento bomb. But no cross him na maker. Okra kumante. Eti de be pa no oye. E dey fa music and one industry. E dey be pa no oye dey fa. Yen nya dey sa. Minister no to oye den. Minister na kasa na wote wono. Oye den. E dey fa movie industry no. Some minister no to oye den. Vice your friend say vice president okre kumante e dey na so ya fa ho je ko ka mo si yeto bom bomb ne to adam o Ukraine me Russia me Putin o ka ne ye keka ye dinse bi yi yo mo ho no ye be ka da wo monye no monye adwuma ni ye na adwuma no eboa e ma youth ye nya enka ne na ne ye sini a na sini from Fifi Gharbin any Osborne editor Ebenezer Osebosu no omo ye edit kama e ma sini adwuma kosoro no o be hwe nipa no monye adwuma ye kokasa pen ko your friend say go so ko mem ko ha ko tebubu obi enya adwuma ye se adwuma no ye enti ye be ye ni biem ana say mu de me be some question movie industry no e be ba na say e ma biem e ye question e na me be some say from Fifi Gharbin ababontin se nyankopon ye na dom e ye Dr. Koduah enam no so man wanya na yare sa fine eje kwa branch AK Bram ono se ono so ba se adwuma ye de kowie hen
ɛyɛ asɛmbisa ɛna mede ma Shanko said I was a baby. me nua ba me nso me do ase paa